Hei hi akas fani aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya Chief Minister Pilal do Oman FCRA Amendment Bill chungchanga Mizoram Sarkar tu thlan chu sarkar la puin ulukzoka ngai tu aturang ngenin mipuino pui do dananga kalpui turin ngen Gauti High Court Aizol Bench chuan Special Judge Prevention of Corruption Act Aizola Skywalk le Robway na chungchanga eiruk thu boy sem sak tur te chu atikot lairi Prime Minister Narendra Modi chuan Harga Tiranga movement na phur taka telve turmi puite som Prime Minister Narendra Modi chuan infimna lama inmang te chuan annuna hlokna annei tur thule mi puite chu India tan thei to pa lotang ve turin cha Chief Minister Pilal do Oman FCRA Amendment Bill chungchanga Mizoram Sarkar tu thlen chu sarkar le puin ulukzoka ngai to turangenin mi puinol pui du dan anga kalpui turin ngen Chief Minister hian social media ko tlangin he thui soya amale Mizoram Caution Thruai to Committee MKC Thruai tu baka Council of Churches in Mizoram CCM how to ten New Delhi Union Home Minister Amit Shah huna FCRA Amendment Bills ulukzo ngai tu thatur le Joint Parliamentary Committee JPC thlen turin ngena ngen an thelua hian FCRA Amendment Bill pass ani mangeya antu thlen ulukzo ngai tu turin an ngen ani kan correspondent report ngai thang Council of Churches in Mizoram CCM Huai Hotin Foreign Contribution Regulation Amendment FCRA Bill sangli somli paruk dulo na le ando da zialan tiernan ugasi som pakhat thole ni hian kongzo huai wat andona CCM member ko shan shang te tlomngai pol tele he bill dulo tu mi pui zong zong te tel turin an som ani Isaac Zorom sanga Kazwani News Aizol Mizoram Pollution Control Board MPCB sin sedanin sarkar tangka kumkalta April sani samni panga tanga March sani samni produksungin Mizoram chunglir thei khu endik za chu singsari sang ni zali samret pakwa ani Pollution Control Board hotu te nakaswani aizon shildanin lir thei khu endik zinga hian singsari sang khazere songa pakhachu ahim chin anga ngai ni in endik nan paltlanga lir thei zerok samthum pore te ro chon endik na hen paltlang zolo thung lir thei endik na huna hian aizol mineko court zone om thin chu alun bera sarkar tangka kum kal chung khan helai huna hian lir thei singni sangni zerok sampret endik ani a lunglon lir thei khu endik na mun chu MPCB hnoya lir thei khu endik klep na berni in lir thei sangli samthum pali endik ani kan correspondent report nga thang Mizoram Pollution Control Board chuan sarkar lai puin dan aduan thar angin lirthai pollution test tir tu reng in lirthai documenta lirthai nei tu phone number a OTP thlen to thina wangin OTP thlenna tu mobile phone an ken telangai to thuba ka sarkar da nanga lirthai hlui leite point anei tu ni na transport department a felfai taka thlak thin turin an du ti Agashwani News Aizol an rila Aizol miniko code zola lirthai khu endik na chu Mizoram Pollution Control Board pisa miniko a khatla thanmol konga an son ti mi Agashwani News Aizol kaltang hian an hriatir bok ani John Valel chuanga Agashwani News Aizol Gauti High Court Aizol Bench chuan Special Judge Prevention of Corruption Act Aizola Skywalk le Robway na chungchanga eruk thu boy sem sakti chu atikho thairi hetukal me ka tourism minister hlui pani pujon rotlong le poroba ro moi roi te ba ka MLA hlui pularin dikaral te laka thu boy sem sakturin Special Judge hian July thatoblam kha hun arwat to a hemi chungchang hi Gauti High Court Aizol Bench Justice Budi Habung thuna bench chuan he thungai tole hun tura rot August ni som paseri thinga stay ri a August ni som paseri khian ngai tole turin aro manani he thili Swadesh Darshan 1.0 Eco Adventure Circuit Project noya cheng viable samko pakwa man diklo nia soyatanga lo intanani a Aizola dur tang le zatang kara robway semna tule sakol hui to ya Skywalk Senator sum hi ataka na thom lova sum viable setel onral tirani tia Comptroller and Auditor General of India CAG audit report talanani a he chui turang na atama wangim Mizoram Lok Ayukta a Special Public Prosecutor chon chui turina ti a Anti-Corruption Bureau ACB chon chuin tun na khan charge sheet po Special Judge na anothe lut to ani MZP chon MPSC until putte omzia anei lo wangin vanatringin an pisa kaitur danantum MZP hruai tu ten Akaswani News Aizol shildanin MPSC in online portal thar 2.0 manga mnikum san samni panga jun thla atanga na alak sanga candidate ten harsan an to chungchang avoi tam tak hemichin fel ani theinan MPSC how to no so pi to thina hengba ka hen MPSC athune tu chairman secretary ho ngeya online portal thar 2.0 chu anen ho ba ka ensinete po anno en ho to thin thu te soin heta po hen MPSC online portal thar chon masona tur tam tak ane dan mu ani anti a
MZP Shrodu te chuan candidate te harsana to zinga lang sarber Paul one time registration na document upload kim lo wanga nol takte nol na chan tur instruction mumal le fel fai tak MPSC tanga chu ani lo shim shimani anti a ai tiang hian ya wangin tho tan ni tang hian MPSC na thok tek pisakal tur dan tran antum thu an lo sei to ani Assembly for should kom lo tur hun man dan tur dong tu tur business advisory committee BSC chu tun karzir top ni hian an thu khom don Assembly for should kom hi larsa General Vijay Kumar Singh chuan tun tha August ni samni panga tan turina kova hei tuna assembly dinglai assembly pakwana voice re thut khomna tur ani dona August ni samni panga chomadar samle chan vetangin tanani ang assembly in khomlo tur reizong le hunman dan tur dong tu tur BSC hi an chairman assembly speaker Pulbek Zama Hovin ze topni khen an thukom dona sarkar tanga dan siam tur alu tamle tlema zirin assembly in khom hun hero man thina ni tlang puya Assembly Secretary atanga thun danim tun thlengin Irrigation and Water Resources Department atanga dan siam tur bil lut bak bil dang alalu lova zona chanturi somret vela lut to boka Chief Minister Puldo machan tun assembly in khom chung hian ro kunga phua ro mineral sakang cheti chu mizo namhla state chung atana nemhe tumani thu alo soito ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga ponani a voin chan hu dar ni le chan ve chanchin thar hi pon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan Har Ghar Tiranga movement a phur taka tel ve turmi puite som social media he Twitter lagin pu Modi chuan ramchang kangle into del Viksit Bharat din na konga thar le turmi puite cha a nampon zar chu ram za omna le ram ta na in petura phur tu pai motakani thu soi bokani Har Ghar Tiranga campaign hinimin khan rampuma kalpui chana ni a hebe puiram khole tuite thinunga namin pum khanale ram hanga ina tu tharnante India rama namje rang chi sang pholan atan kalpui ni a khole tuite chu nampon zara hemi polar program chi sang bo sayate phur takatel tura base ani Har Ghar Tiranga hi kumsani somni pani atang khan kalpui chana ni a kumin hi India namhla atana vande matram manani kumza somnga na ani boko wangin campaign hi ole zora kalpui turin ramchung hun sanga ro manna siamani India zelen champha the rangna atana sarkar lai puin Independence Day bor vel adu apiang te ta na thampon zar thena huna siam Har Ghar Tiranga pol hian state dang teng bokin Mizoram po in po chana kalpui chho ani a sarkar lai pu Ministry of Culture thu bo zuin Mizoram sarkar hemi boipui tu tura ruat Art and Culture Department ho tu ten akaswani aizol shil danim funding chu sarkar lai pui lama tanga an mu thin owangin Mizoram a the an tap thin thu te hengpa ka hian exhibition le concert po bo sen tumba ka flexor tu le semcho tur po bo sai thoi di tur thuan soi ani Prime Minister Narendra Modi chuan Commonwealth Games san somni purukne zota ka India ta na medal dong tu ten min khanu Delhi a chennai na koma video manga thu se pomodi chuan in film na lama in mang te chuan anuna hlokna an nei tur thule mi pui te chu India ta na the to palo tang ve tur na cha ani Commonwealth Games san somni purukne zota ka khan India chuan palin din mana hawa medal samthum pakwala in hengzing in gold som pathum silver som pasari le bronze pakwala ani Commonwealth Games Science of the Brokhi July ni samni pathum atanga August ni chung khan Scotland khopui Glasgow nei ani chanchin thar cherti topna na tang pui Chief Minister Puldo Oman FCRA amendment bill chungchanga Mizoram sarkar thu thlen chu sarkar le puin uluk joka ngai to torongyanin mi puino pui du dananga kalpui turinangen Gauti High Court Aizol Bench chuan Special Judge Prevention of Corruption Act Aizola Skywalk le Robway na chungchanga eruk thu boy sem saktur te chu atikho tlairi Prime Minister Narendra Modi jan Har Ghar Tiranga movement na phur taka telve turemi puite som Prime Minister Narendra Modi jan in film na lama in mang te chuan anuna hlongna nei tur thule mi puite chu India tana thei to pa lo tang ve turin acha chu ti jong chu chanchin thar kan pon thei chu ani